Ko Moira Wairama, he toa mō te kōrero paki waitara, ka tuhituhi puka reo Pākehā, reo Māori hoki, mā ngā tamariki. Ka tahi anō, ka oti i aia tētahi puka hou te tuhi, a ko te manako nui ka whi i ngā tamariki me ngā whānau o te huna e pāniana e te mate. Anei a Waimane Nuri. He tohu o te aroha. Nani Jo me Ngā Mokopuna Porohīanga is based, it's because it's on about my sister, Joanna Huriwai. She's quite Māwiwi with that nasty taniwha, that ngārara breast cancer. And one of the things that has been hardest for her is to know that she may not be around for her mokopuna. Ko te paki waitara o tāna puka, e kōrero ana mō te aroha o te mokopuna ki tōna kuia. There's that joy of the nanny and the mokos, the reality that we all pass on, but the mokos stay on, and if they remember you and they tell stories about you, you live on with them. And that was the whole point of the book. This gives a way for Joanna's mokopuna, the Huriwai tamariki, to remember her. Ahakoa te pauri nui o ngā mokopuna huriwai ki te māwiwitanga o tō rātou kuia, i ngā kaunui rātou ki te awhi i a Moira rāua ko tā te kai pikitia, a Margaret Toland, ki te mahi pikitia ki te puka. I was very grateful that my sister agreed that I could write the book. She's been involved with it. She's actually going to be at the launch on Friday and hoping that she'll present the books to some of the tamariki that have been involved creating the artwork. He tino taonga anō te puka ki ngā whānau maha I porirua I te nui o ngā kōrero mō Taramainuku. Within the book is the legend of Taramainuku and the legend of his te wako rangi that sails across the sky and the way he lets down his net. The idea is this gives a story that can open a conversation with children about when people die. E tūmanako nui ana a Moira, mā tēnei puka hoki e ngā wari ake ai te kōrero ki ngā tamariki e pāna ki tēnei mea te mate. Waimane Nuri, te ao mārama.